دما خوش به گهدار و بینرین رادیویا بویر اف ام. ایرو سرپیهات یاما بناوی شورشا شیخ سعید. شورشا شیخ سعید. ده سال 1925 ده دما شورشا شیخ سعید پیران ویکت. و شر ترکاکر فخری کره شیخ خالد شیخ زیلا اوجی آلیکاری بشورش را کر. و بو اندامک جا اندامین وی. لمخابن پشتی گو شورش شکست شیخ سعید و هوالین خواهاتن گرتن و فخری جی بوان را بو. شیخ خالد بهیست گو کره ویجی هاتیه گرتن. هات آمده مالا ضابطکی گوبری هفدو ناست کرد. یه ضابط قال قیمت دا شیخ خالد و جیره گوت تخیر شیخی من. شیخ خالد گوت از بنی کره من فخری بشیخ سعید و هوالین ویره هاتیه گرتن. اگر تو کاربه هاواکی جیره بکه از قنجیات جبیر ناک. ضابط گوت چه تشتیج من به جبو خاطرت ازی بکم دسبه ازی هرم انقره و بکمال پاشار رونم. بلکی از عفواوی بینم. یادینی روژه ضابط بریکت و بری خدا انقره. ضابط روباری کمال پاشا کد و قصتا فخری جیره گوت. ای سردار بلند شیخ زیلا ننیاری میا. و دوری توپراخا شیخ سعیده. هنکا بکره وی هلدا کو اوجی بشورش ربو. و دوی ام هر کسی نکن نیاری خواه. کمال پاشا گوت دا خوازات چیه؟ ضابط لیو گراند و گوت من دوی توی برته. کمال پاشا گوت خمناک ازی آنها رشبلکه که بدمته تی بده حاکم استقلالی. دما گو فخری محکمه بکه و جی بپرسه تو چی کسه بلا فخری بیجه استرکم. و بلا هر مالا خواه و نورده و نورده. یه ضابط بكيف رجبلكا كمال باشا آني ودا حاكم وهات مال. مزقيني دا شيخ خالد قو من عفو فخري آني. روجا محكمة قو حاكم جيب برسة كاتو چكسة بلا بي استركم وبترى بي مالي. یادینی روژه شیخ خالد هاتا درگه زندانی و کره خواه خواست و جیره گوت کره من دما تو آنین محکمه و جتا بپرسن بیجه از ترکم تی بی بردان. فخری گوت باو خمناک ازی بیش. پشتی چند روژان فخری آنین محکمه حاکم جیره گوت تو چی کسه؟ فخری گوت از کردم. حاکم لرشبلکا کمال نری و لوی نری و دیسا لیو گراند اغلم تو چی کسه؟ فخری گوت زمان خواه بخواه بگر از کردم. ما نگو نه و شرمه او دیا من یا پاقج و تمیز
گو از وی گنه گران تێخمستوێ وێ گو از بیجم از ترکم ماناخوا از بیجیمە گو دیا من ji Tirka ez anîme û wa ez bi xwe der sêpiyê dibînim û sed merheba bi mirina mêranî ew jî birin û şeniqandin madem boğ û beranê wek fexrî di nav milletê Kurd de hene Kurd ticcarî namirin ev helwestê serkirde û şoreşgeran e çaxa berê xwe didin doza xwe bi mêranî û bêtirs daxwaza mafê xwe dikin gelek helwest û serpêhatî ji aliyê şoreşgêr û leşkerê şoreşa Şêx Seîd derketin û gelek helwestê newêreka jî derketin şoreş kêm kirin û xwe jî kêm kirin helwesta fexrî hişt got ev serpêhatiya wî piştî sed salî Kurd behsa wê bikin û me ji we re behsa vî mêrî kir me got hûn jî belav bikin her hebin şeva we ma xweş bi vê em gîhan dawiya serpêhatiya xwe ez spasiya guhdar û bînera dikim û spasiya hevkarê xwe yê ser kontrolê û weşana zindî dikim û heya xelekeke din û serpêhatiyeke din hûn bimînin di xêr û xweşiyê de û bi xatirê we